Znate kako, prvi put dolazim u Skoplje, siguran da će biti jako teško da pobedimo. Vardar je jedna velika ekipa, bivši šampion Evrope, puno sjajnih igrača, ali šta ja očekujem? Očekujem da me skopska publika pozdravi, da komiti koji je jedna navijačka grupacija koja me obožava, isto tako mi skandiraju Vujo majstore i da pobedi bolji, da bude jedan lep dan, jedan lep sportski događaj. A koliko vreme niste u Makedoniji? Pa eto, negde oko 2 godine nisam bio. Pred ovog dolaska u Skoplje smo bili u Strugi i tamo sam nekako lečio nostalgiju od starih nekih vremena. Sad sam u Skoplju i nikako da pohvatam taj ritam, jer zovu me sa svih strana, puno prijatelja, puno ljudi, imam obaveze prema klubu i nije lako sve to usklopiti. A kada si сега momentalno? Trenutno sam trener ženičar iz Niša i selektor sam reprezentacije Slovenije. Вие сте едноставно најголема звезда според комитета во Македонија. Како би ги поздравиле вака у камера? Ja najviše volim ljude koji imaju crveno-crno srce, a komiti imaju crveno-crno srce i ja ih volim najviše na svetu. Кажете ми, што ве прави среќен? Што правите приватно? Pa imam familiju, oženjen sam, već sam i dedo i vidi se na meni da... Imate vnuka, vnuča? Vnuku, da, imam vnuku. Što me čini srećno? Da su ljudi koje volim zadovoljni, da su ljudi koji su oko mene zdravi i zadovoljni, a na profesionalnom planu je uvek to pobjeda. Ja nikad neću naučiti da gubim utakmice. Ja kad izgubim utakmicu, ja ne razgovaram sa nikim, ne jedem, ne pričam, sve do sledeće utakmice kada pobjedim. Možda je to veliki propust, možda je veliki problem, ali naprosto ja ne znam da gubim. To je... Адидас на времето ви даде титула за најдобар ракометар на сите времења. Колку тоа ви значи денес? Pa to je jedna titula, ajde da kažemo, za ukuse postoje boje. Da li sam ja najbolji igrač svih vremena ili je to Nikola Karabatić, Ivano Balić, Kire Lazarov, to je možda ponekad i stvar ukusa. Ja sam sretan ako sam među 10 najboljih na svetu i ponosan da sam se bavio jednim sportom koji ima na ovim prostorima veliki broj pristalica i da me zbog toga ljudi vole i cene. Само да ве прашам, што ве врзува за Македонија? Што ќе се сеќавате прво кога ќе споменете Македонија? Pa kad se pomene Makedonija, ja se sećam... Научите македонски? Da, sigurno. Ja sakam Makedonija, mnogo ja sakam. I to je... Nikogaš nema da se smeni. Prva stvar i prva asocijacija kada mi se pomene Makedonija, to je Struga, struški turnir. To je nešto što me veže za moju mladost, veže za neke lijepe dane, puno prijatelja i sada povratak u Strugu je za mene bio fenomenalan. Ali neverovatno sam vezan za Makedoniju. Moja supruga ima nadimak Ljiljana Makedonka, ona je živjela u Štipu i Titovom Velesu. U vojsku u Kičevu sam bio i kada gledam makedonske timove, kada gledam Pinkove zvezdice gde učestvuju Makedonci, ja od sveg srca navijam za njih i znam koliko im je teško da pevaju na drugom jeziku i najsretniji sam kad pevaju na makedonskom. Tada se najbolje izražavaju, najbolje rezultate postižu i Makedonci i Srbi, ajde da kažemo, makar su Makedonci, su neraskidivo vezani. Mislim da takve veze i takva prijateljstva ne treba pokušavati da se raskinu. U svakom slučaju vidite koliko velikih zvezda iz Srbije gostuju ovde, onda i kod nas Maja Odžaklijevska, pa Kaliopi, pa Kajmakovski imaju velike uspehe. Сакам да ве прашам, во спортот гледате ли некој надежен талент во Македонија? Pa ima. Bio je jedan period, pa recimo Filip Taleski, on igra na mojoj poziciji, on je trenutno u... Prepoznavate vi jedan talent? To je nešto što možda se ne može ni objasniti. Ja u nekom igraču vidim... Da, od oko, tačno od oko. Kao kad uđete u radnju i želite da kupite nešto što samo vi prepoznate. Može to biti majica, može to biti jakna, ali vi prepoznate da je to nešto što vam se sviđa. Ima tu sjajnih igrača, Kuzmanovski koji je sada u Metalurgu, Talevski koji je otišao, Manaskov koji je u Vespremu, mnogo mladih igrača. Ako na poziciji desnog beka gde igra Kile Lazarov Makedonija nađe jedno dobro rešenje, mislim da će u narednom periodu igrati jako bitnu ulogu u evropskom i svetskom rukometu. Hvala im mnogo.